December ni kul ni sari Saint John lamkal tu le thong thatial tu boipa Jesu ni adot mi zul tu thong thabia tial tu Saint John the Evangelist tu Zebedee fapa Saint James the Great anaw asi Galilee rili a an unaw ni an pa he tilong chung a sur an thlopliau kha Jesu ni amu na I a unha ma na unaw zong ni an pa le an sur kha an kaltak I Jesu nu chu an zu chol mathai angan pali a mekul ni Jesu ni an ma pani kha Khorifa Son of Thunder ti sulam in Borgakars tia minthar asakna John angan hlaithum a mekul saria John chu zultu vialte laka a mebik asi ama shimshim ni Jesu dot mi ti in araktial Jesu khri mui mel thlen liau a ve mi asi manung bik zan ria dum liau a boipa nangma anzuar tu dingpa chu ahau hida kan sitia Jesu tang matin arak halmi pa kha ase Jesu vailam anta liau zong zultu vialte laka ama pakhat long vailam tongsham a arak sung loi boy bik tuan vau asimi pathian nu kha zau khen ding a boy Jesu ni tuan vau arak pek mi ase tuan bianing en nungak thiang Mary wanchung an choina kong kha adir kam edi somli kumkwa Ephesus khwa a arak chunhu a bithlam arak tial nak the island of Patmos tikul lei a ramchung in thol nak a ing chu tikul a kumtlompal aro nu a Ephesus khwa a arak kir pathian he pe tlai mi sulam fiantar nak phongchim nak cha ok pathum arak tial pathian chu dot nak asi Johan ukhat nak angan pali a me pasari a Bible thabik asimi biak nak lei phongkong asilo a lunglom ok thong tha zong Ephesus khwa a arak tial mi asi akum a upatik a aturun a khrifa na kha Johan ni chun kadot ka fa le na pakhat le pakhat ido u ti mi befang Bible long kha atu le atu achim ton na anni zong ni zaicha da hi Bible long hi atu le atu na kan chim ti an haltik a zaicha tia chun hi befang chu pathian Bible be thiang asi cha asi nan ni zong hi tlok tal chu nan tu ok asi hibang in nan tu a chun nan cha a za kau chang ti in arak le na Saint John chu edi zalakum khat Ephesus khwa a arak thi